Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ada ondel-ondel ya teman-teman, tuh lihat tuh. Video kita AM Betawi. Tuh lihat tuh, wih ondel-ondel nih. Cakep nih ondel-ondel nih, mukanya unik banget. Tuh bawahnya merah, kuning, hijau. Lihat tuh teman-teman tuh, wih keren nih ondel-ondelnya tuh. Tuh lihat tuh, mukanya unik banget kan. Tuh yang Video kita cewek. AM Betawi. Oh, lihat tuh teman-teman, wih mantep nih bibirnya nih, lihat tuh. Wih ada antingnya nih teman-teman tuh, antingnya bagus banget. Tuh lihat tuh, wih keren. Tuh lihat tuh, ya kan, mantep nih. Nah ini yang cowokannya nih teman-teman nih, lihat nih. Tuh ganteng banget kan, ondel-ondelnya tuh, lihat tuh. Tuh di bawahnya kuning, hijau, selendangnya warnanya merah teman-teman. Lihat tuh mukanya tuh, wih ganteng banget. Nih kumisnya nih, wih Video giginya kita tuh, AM wih, Betawi. mantep nih. Tuh lihat tuh mahkotanya tuh, wih keren teman-teman. Udah ya, sampai sini dulu ya teman-teman ya. Keren kan. Kasih udah nonton video kita Mantap. AM Betawi.